Next one second Vital 05 ni bia. I don't know what boa ama ukua na alien ndey meldwe bia ansu onte Vital 05 plant and organic supplement enye bia obobo pa alinti mo senka Vital 05 alinti cocoa rubber vegetables cashew fruit crops I want to do root crops and I want to voice one year bitter them punching giant preco and cocoa and nam and I would do in an Mosanka Vital 05 organic plant and animal food supplement Mosanka bi Koteria agrochemicals and the brand of NKORANZA market now Mosanka bi the masona alpha and omega was a cry be ho and you both siako ewesiano and I feel just say also our ready 0243 852 751 0201 733 539 and you Vital 05 when Zincomo St. Max Natural Health Clinic St. Max Natural Health Clinic and there a NKORANZA market wa public toilet and I am in the opposite Desmond no stores another Nabrosana Westin or echiho do toilet no bebia wholesale market ma waje ho ya mpobofo here kwan ya wa gurufufu ya mpobofo we efa ho a obisa St. Max obiara be kire stroke fibroid malaria hepatitis B eye problem gonorrhea low sperm count syphilis ulcer PAS diabetes fibroid liver and kidney problem infertility menstrual disorder sciatica and white St. Max Natural Health Clinic oil laboratory identity say na say ehun ye obosoman wa he bibia o allegedly there na asem na watumi ana there time no yansen ko St. Max ko pregnancy test na hware malaria ulcer typhoid fever diabetes ni na prayer tester ko St. Max blood group obi wa ebisa ne blood group ne mojeku odema eka ohun nya dobo hu da ni na St. Max oye ni na scan awdu biara so oye juma joda kosimemenda anapono nso kosira nonum opopo 0592 928 786 0241 023 418 and 0543 346 065 na St. Max Natural Health Clinic wontumna wonzi enkomo Ketchos Marketing Agency one and I was a Mizo and I fay Mixa 5G na Mizo you have two flavors you have mango and I have mixed fruits ni fruits out where you bian and yakakabuma yes I mixed fruits and I fay mango no see a mango flavor nkoten na Mixa 5G and the grape guarana ginseng green tea and I fay grapefruits and also yes I come yes I come it's a program biara the man no dine come from or etum na che ama hoho na woban awon so ye bi na wonom ama won ho otum na oton SOMPA 90.7 21st clinic Bojibo Ventures for Kopri sister Veruwa branch sport damara sona sister Joanna Gogofu abo no so a ko nation majuli ewo nation ana apiska ko CK and Co Ventures ewo apiska eja Abraham ewo sunyane estate oben brotherhood asorin onye Dr. Ochireko Hospital ana yize bihwe ewo sunyane hepatitis B or a specialist breast cancer or a specialist prostate cancer stroke halitosis ane ye enukankan fibroid infertility gonorrhea syphilis chlamydia oye Abraham ho ala oda ju na register na yesu na ngotin na ne branches ni bi ho
Bohu ye no Kumasi Oshun Presby School Junction. Dakuma na one crying Abroana Sports bohu ye. Temekom 208 Cape Coast Koforia Takrade. Hoina yo Eja Abraham ono ye nchia to doctor onye tu nchanti o se eba onye tu nchia na se ozedru ne maw na ekoyusu na 3 days one tower fa edru ne bra na wo beju sika 0241 145 233 0504 713 233 na Eja Abraham Wenzi enkomo sompa chaden afisu yele na yele ma kunafo ena fenjanka broyen wonso wetu na wasrew kama anenti sisiaran won fa date ma de ye register manfo na mum me ye gene de ana me ye sisiaran da woje baba ka yere de no na ye de na support ana de woda support yan ama ekunafo wonso broyen wetu na wanye bibi na wetu na wa enjoy nsa wodi no ye diban bi na ediriba oye ntuma bi na ediriba oye mpobo bi oye ntale bi oye sikampo a fabra na photo mumula yiro 0598 994 994 0598 559 802 na yakopon obeshira wo pa unity I ready Yamfa Sports There's more to games than it is to gain. Know all the intriguing news in sports. Understand each game of the day, the transfers, exclusive interviews, commentaries, analysis, and everything in between. Keep your dial logged right here on SOMPA, the best in and around the world of sports. It's live, on air, online, and on TV. This is SOMPA Sport. All right. Yeah, we be able to go. To see me adam na so e. Eh, Uncle Pado, we be able to go. Le yen shede yen merenti. Yen shede yen komo. Say, ende UEFA Champions League go. Champions League go. Yes, and the weekend is so. Ghana version of El Clasico. Baso. The Super 2. Kotokwane has. Baso baba yala. Say me nda wo bo matches ni na kwesire wa bo na. Okay. Okay. Agroni adaje to the kakre bina. Okay. Yanko. Na ye from right SOMPA 90.7 abusian jemo bibia come from the jman ya trance the latest ahudo pf in focus we ben watching no afisma ahudo pina ba systematic press development for any video ahudo pino won sabe kan social media platforms ni na so now so wetin bo nya come awule mo SOMPA 90.7 on Facebook o jmadi no ye twa no watch SOMPA TV on YouTube no wo ma jmadi no enso na mo share like na wo fro enya bi jmadi bibia no enti mo papa toast ni sem ni na no agun krata so me den chire kama pan bibia no atima bo pan de come up mention some na say enfan feel feel na oni some no ka say who pin wo United reporter men say kan so mo center back Abrante fe no Kwame Paul reporting to some pen so Atreman FC o mania record bi aso no o sa Abrante no o mutin fa Abrante be si akan Edman so Atreman no so yeme kra ye den chire odwumadi no so na bibia na tima bo akama de kama e so latest kra mi no ye den chire odwumadi no so na ye dem bibia no tima bo apana o pima we need Richard okay we know a former House of Folk player Richard Alta is a goalkeeper no or by makama pan House of Folk no me no ka say oni timani de Portrait City training na kwana twani musia me adoma kwambia so no obetima jipen ye no wetima sande ma sa team na bibia no etima kama pan o say Abrante no we no ne nkomodidi no chesa ampa bibia betima kama ama House of Folk boko no nyame adoma Ghana version of El Clasico no was what that's one there otimu sa ampa bibia no ebetima ye kama na bibia no etima bo apon se wono prediction no wonya kwada ma House of Folk ko nsi ya House of Folk ebetima se kuma se ante kotoko ka mienu ama kotokofo atima timba akon se akra imire no je da che ojumade no so na bibia na etima kama pa afi no upima me no ka say Black Galaxy masa enkofo na nya wule wan sa e wo togo mpantem na ojo no show no SOMPA 90.7 atama Blasters for omo kwa master tin se we suit no anasa Jesse ya sha black na nkofo no etima se we no masa omo na ase no so afi ye kama pa onto de kopie mu e wo togo mpantem
twem na kwet nyame yad ma friendly game no ebet ma so bibia no etima ekama so akra nyimine no ye dan chire odwumadi ne so na bibia na etima bo panda di kama pa na ma Ghana Premier League week 13 matches a wudo pi no ba so na John show na hwe woni so de Vision FC betena fie woni media man be pem so no watch Samates 1997 Botiman the Heart of Lions and watch no lema we no Accra Lions Ebo Nations FC and after Legon City we Legon Potem no woni Beche United be pem so na matches a wudo pi be se to so Kalela United Ebo Gold Stars and watching so atreman Ebo Dreams FC Brekum Chelsea Ebo Brekum no Obo Aduana Stars no bibia net ma bo Basake Holy Stars betena friend Young Apostles and the appearance now for the big game no abasu consider next game na no be jempan House of Folk na Sante Kotoboko no e baba ya last sports stadium no e wana water House of Folk for and the appearance bibia no etima bo panda di kama penso kakra imre no ye da chire odwumadi ne so na medama bibia no enso etima kama na brante fe no komna bedu me no ka say akona to na won sia do ni na say say na no ya da election ye komu e koto oba na nam say man this for ne yankunimdie no ye say brante no na wo jubilate na jubilate mu no e no konya motor accident me no ka say abrante no enka ti atefota simu bi ma yeso akra nyimire no ye da chire odwumadi no so na bibia no etima kama panta abrante fe komna bedu me no kasa we no ye former blaster player me no kasa abrante no anya to na nse e won se do a ye no so ye akra nyimire no na ye sadi no so ye da chire e wo odwumadi no so na bibia no etima kama ya trans the latest awudo pi no e de ba kwa me yanko amono ne yemfa mono ne sema awudo pi no mla na systematic prayers ni to purpose e meto so bibia no enya kama before e be kono me fast the PSMB en koma 7 stone babali salona sa djuma na papa ni pa na bono anu odin pa bronya ne ye komne kodi bronya no e be yode na ampa usi abontena ma ya be usi ampa abrante na waka to kama kotwa otias no betwa ya 7 stone babali salona sa ampa djuma na bon type bia paso yu bia no obo betima twa ma se ya male California na ope en systematic prayer bon sa ampa ni tias no wa wela se kama no achiro ko 7 stone no en asa djuma de ni na no e ko so afi no ye be lock na hodo pi eda mo da ya hodo bia pase da no ye betima adai na dia mo na bibia no etima bo pastor Winston china kwan e won kranses ma chana san kranses ma no ba bia ye no na park na ye de kota lagusu no e wona be won Winston na wona na didi nkomo na bibia no aye kama yan fe panipa no e wo 0546 395984 0596 0546 395984 na Winston eni nkoma jinchire mu aka ni na no enso na so wasi home delivery no ye adwuma na kama pana bibia no etima bo no achi no cement ni e beto ne ye sidan ase dan ye se ye plaster dia shana so kwa beta kuba so ye na wakona koto cement no eni wachi na dwado wudo bia peso di dwuma no ni na ye tumbi wo tro wi ni ade ni na no ni na so bi ho a ye betima dwuma bo na bibia no etima kama beta kuba se bra na no ntra se ni nkoma ampasika no senso kran tutu no betima bo na komodi die no kwa chire pasika no betu ekuma bi ni ya me ya na me pamu no unya sika na kana wode na na sika na ba so so bibia no etima bo pande di kama panti umpe we na apede ni na ya beta kuba so ye na wo kona kwaji sa no mo we na no na bibia no etima bo ade di kama pana chira kwan no e wo soso kwan no kwa bo sa ampa sambol dwan yesi wo eno anse wo kona no ma me na kwotena se no mo di nkoma no achi no branch ba kwan ya se de be kan ho no e ya soso hina fie ho na sa soso hina ye ne sa soso hina fie no e na die ne mhwentu ko na ne beta kuba fo e di nkoma na jinchire mu aka ni nyina no e wo na so 0556 782893 0556 782893 na ne beta kuba di nkoma na nkoma ni nyina no e ko ye dia ne so ko na odan no pagya so yes menti no ba bia ho fratum no ye dia ne bo da fan kama panti kwa na woni nkoma bibia no enya kama no achi success aluminium fra wase glass ya wodo pia ope se ampa se na no wasi awie wo de glass be se na dana ya dan dia ni na no kopi mo success aluminium na nsa ampa adwuma na wo bo no ye and the river na no de mpa na se glass no ye twa ni do kama pa enti wo kona no panyimpa no akodi nkomo ye kira kwan no e wo nkransan we no ba bia na first na this of pap wo no e ho no na success aluminium enso adwuma na wo bo no ano de mpa to glass type bia ope bia no wo be betima bo na ye twa na bibia no aye kama ye no mbo no enso from kama pa ofre panyimpa na wa jinchire mu akari na no e wo 0241 06 0241 06 okay 0241 06 8102 na bibia no etima kama panti kwa na papa ye fa no we no e sasa aluminium wono munyin komo so gas no be adwuma kama on a professional bibia no etima bo afa yan fa mo na nsam no emla Champions League na ene adaje ni posoko pimo Spain na se Girona e betena fie no netima de Liverpool ko no e dia pem sa match no e ba to 545 ya me no ka se enche bi na match no e ba so anesa enu what dana Moscow betena fie na Celtic e dia pem so
Atlanta Bergamo Real Madrid no the White Angel Ecopia Bergamo Potemano Bibiano Etima Boasta the Blessed Ebo Timani the PSV Eindhoven and watching Club Bridge Ebo Sporting CP Urma Albilis Bekina Aston Villa match on Basso and watching Bayer Leverkusen Ebo Inter Milan Salzburg Ebo Timani Paris Saint-Germain not Timani to start Donetski and so Ben Winch Obokono na Bibiana Etima Boa Ade di kama pen so ya de kakra imire no ye de china press kama pan amando trainer no Etima Boa panda di kama pan only se me no ka say Alfonso Davis akan e de ma Real Madrid Obokono na se akan ma Ben Winch Obokono e no me ka sa brantia no en komodi na kwa chebetima tena ye say me ne agent no ne buofu ban for pen for e chemisa ban for and asa Timani Alfonso Davis ne camp no o mo ya ka che Ben Winch Obokono say Madrid for ya proposal na ba and what Manchester for e proposal na ba nti se be ya o mo na brantia international komodi no o mo kan fa contract extension no e betima kwa nko wale sa ade akwa no ada so be join Madrid so be join Manchester no na se mba akwa no e betima possible Mikel Antonio esi akan e de ma Western United sa akwa no me ka chi sa akwa no wakonya incident na masa anu de pesa akwa no be 1 year ni de won timi si akan e ma Western United boko no so akra imire no ye da chire Eric Garcia ya chire mu sa ampanya me ya de January ya no o betima fima ko si akan e de ma team for good offer nkwa ba dia abantu betima fima FC Barcelona boko na so ye no ko si akan e de ma team for so akra imire no ye da chire Naby Keita ba be ya official se fana ba di boko no enya na Branty na wie nti Jose Mourinho nya fa Branty a fa Naby Keita formerly Liverpool player no o ko si akan e de ma team di fana ba chi so akra imire no ye da chire na wula free we no ne won sam be ye da ja repa ye fa no David Kut, we say no ka say yesen pan fo yan sa kanti Premier League no master tinton time pan panti ni bi man say kra imire no e da chenti the coming update no another coming days no Premier League match dey pia no papa pan we no one team ko si akani yan say wasi we no o ko cancel for Georgian Club an yan pan for the and nam so yet master kan fi Premier League mo e say kra imire no ye da chire na Stavalo Williams si akan e de man team and Pramala we da ko we no o ya Chelsea Premier Adma Geno ye o Johnny Chelsea boboko no na Chelsea for masa en ko for no for question mo de bono e wo so dey pana report sampa be ma nya kasa so no ba number 10 ro no e wo na opena we mi bisa e wo so na ko pa ma so gina o bodjuma enti Branty Festival William masa o be yan kamasa kona san bre bi na biya no enya kamasa ko pa ma form egita no menya so Enzo Maresca e ro ba ko gina number 10 na biya no enso wet make Manchester United for o manya ja to mi sa Branty ma coach Rafford no o manya ja ne kwan say January na say winter no na say we no winter na say we na sama mu no say offer no ba na say ye good nko ade a Branty ma coach Rafford no o meja na kwan na kwan Biano, ultimate come up on report which is Sampa, Branty for Ragenbeck no, we see a kind of Liverpool now reporting for Basampa, Madrid for no show interest Branty no, and Madrid ball on the year and the review no, Madrid Johnny show no, and Madrid Johnny feed no, now Branty no, almost at Macan and say, Cobasa Branty for Ragenbeck, Conquadia, and the Frankie Dion for Barcelona no, or Benjamin Siakai, had Liverpool Finfino, and Bibianet make come on only say Atlanta for Massa since September, no confront Jmana 1 match Panamolusu, Najmana Moya Massa Jan get bueno, Gasparini. Edman we no dem pa enam so ampa ena to common quality mi show mo me no ka say o mu lusu match yemi adman ne Madrid for ko akroso met master Atlanta enso claim me no e da chire adagure se Bayer Leverkusen for enya so ndi sa akwa no ko munya lo a e betima bo Geno ya na hu so to na Branty no akwa ko si akan e de matima di Bayer Leverkusen bibia no etima boa ena Carlos Ancelotti in press conference oh yeah ahead of Atlanta game no ena Chester Branty for Hendrick ena Branty for adagula no o mu bia ko mata man de boko na so ye no mo ya adman kama plan bibia no etima boapa adedi kama penya senketo Johnny Sean was SOMPA 90.7 masa Atlanta against Real Madrid one last 3 games on abono game na no aden uti sampa Madrid for nyanko di enyankonya defeat ba kokra ho Madrid win 3 nyina and the goals Madrid show one Shana ose Riti Atlanta 6 goals in Atlanta for I consider free man de boko na so ya enso akra imre ye dey akire ojuma de so na bibia no aye kama na toss we no aye no wis na ni masa akwa no be ye ojuma kama pa na akwa no say we no ka say at the age of 38 no wanya retire na sana Ronaldo akasa Ronaldo bo Branty na say ampa wojiri say ampa ojuma Branty a ye fe no we Ronaldo no wis na di be ye no na no ten panty we no ball na ni abaso say nyame ya atuma okofie no onko gina homena me say 38 years there why you man we me say Ronaldo won fie saying tos Ronaldo oko 40 years now be 38 now retire we dey one me there o so dey on retire time is nti nani once was 17 trophy and 10 different clubs no see akan mo nti we say we no why you man come up baby o gina di pay Manchester United and occupy mo Sporting CP na dan asword there no on say we from Manchester United omo fa no from Newcastle skapa Manchester for twa de Newcastle no after 5 months pay no I resign Manchester for jana kwan na ni na say
papa no one na respond the letter na ko hia Gary Southgate as a coach for Manchester United and I'm paying for the be one pe Ruby Amorim tie na so anya pa yin de and I'm the jumadi ni na asi Manchester United na shaka claim no ye dan chi tools e dem tie for jumadi no ntimi fancy na systematic players determinant news ahodo pi no amanfo ye kradon for ni na amla na bibia anya kama ha ntina Champions League night e baso Atlanta Madrid we no ko fikesi ma na ko no goals ko Madrid 14 no akwa bibia wo okutwa no wen ya anhwe na ade ayo the goals won 1.5 maybe over 2.5 okay and also no bonse first half 3 goals ba na wasi close amma se no de ahye Yehovah be hwe sikana se yo ya that's it I didn't see ana on the sports news already was the amen yemfa entertainment mbra sisi ya yeko I did my own, you dey shake your nya. Asidama nyankopon se tembia bo ye ho ban na bibia eya isa anti no yenkon se ye wo YouTube SOMPA TV ena Facebook no so no SOMPA 90.7 se uko YouTube wono mo a eye SOMPA TV wo Facebook nso a search SOMPA 90.7 na bibia enkoso kama enfama yenyina mami shase on na yenye ya na encroll o down ho so na bibia anya kama nti mami shase enfam free ni sei na ma wientem se mi shase a medo wonse ya to abawie si sei de bibia ya se di besiasia wie obi na kan na sem di besiasia na ye to abawie no celebrities no reactions no bi no na me de ya me de shase na won say all the to so I be hu Shatawale no reaction Shatawale reacting ndo o say o ko tweet o say on say anka na Twitter say X ndo o say ono na tro yo Shatawale once said when you take the people for granted you will have the greatest shock of your life. Obi be ka say una say assembly o anka election asem obi be say na then after election no e na ogoko trowe na we elinkitu the how nkofo na nkofo visa ade no be ya e dani shockingly no e shocking nkofo anything na man nkofo e na de akọ be to so mama big man metin nka che mi hu na che I was so frame now it's in catch so me padi no it's one year well yes ntino say what join your YouTube SOMPA TV and Facebook SOMPA 90.7 Chris Waddle yeah go you know smart e won hu so now Waddle artist ready Ghana artist ready masa smart so yes Chris Waddle no na Chris Waddle so react you the better so man reactions no does ba me chusu we ne Waddle go vote bomu Waddle la react o say mezo di to so na tifu bia kan bi and yes and the Chris Waddle on one X no so no and no be can say me say for 8 years we were all under your military rule unless person no shout aji I'm hungry unless person no shout aji I'm hungry or I'm hurting. Okay. Then you arrest them or cripple them. Hey, we suffer. Them is them or see for 8 years. For 8 years, we were all under your military rule. Unless person no shout, Aji, I'm hungry or I'm hurting. Then you arrest them or cripple them. Hey, we suffer. And so Chris Waddle no reaction. And he also can't say we and yet direct speech but indirectly no or the
Nana do mambo because on na 8 years afina is a elected for fra. Until what do no so reaction on until yes. Or say I just obi anka say e comedy me. Ana me ho chiri me pray obi bi ye me o. Then pa na ya arrest ni bakro. Do a military rupa na nkofo wom no we kreswado na e kan nyame na mekam. Yonko ye ni mu na ye wientem. We obedi kan de ba kona ma me dey say ye wa Sunday manza na ya ba red wine so. So what must here? Yes. Anything enjoy any feed one say before the elections no. Or comfort agrada. Mashada na ye elections be when it was so as if ne was ni edi but entertainment na so comfort agrada. Nana agrada. So your comfort. Comfort no dey want me free ni din so unforget it. The celebrities no reaction or elections now after no na yeah and the evangelist mama part okay on say before the elections no or be kick and can bia say be call NPP side on the na the okano no okay the nothing bia no uzu be mpa de nse da ya na unim we na ye wie no ye hu na Sunday o dupleti NDC o de o de yenti o konfo agrada Sunday wa brana oni na asori mba ebosi aso dem no yes aso dem na wo no hwe uti mumu a wo be kasa de maza we podam dread tipo maza o agrada no anything wom na oye we na confess na afna we pa o before the elections no kasa kwa ha na nkọ ho na ba ha unfa umma wani wu nse dem musazu gina so dem yese e na obe kasa ya o se hwe munya mo asem na muntwa mo ho na asofo mpanifo kra be hye nkom ze America hono no lady no ya na me refi ni din kakram onu na be wini but Trump be winning ankofo be hye ko sa asofo mpanifo be hye nkom ze Harris e na be winning but Trump be winning nti onu de on team case gra nyo wa ka se be kwa na nkwa we news ana we ade bia mo ba be di na tema ozum on the crowd we po ye no kwa mana e popular zizi yinti o confirm grada no response asofo pedi vote bi be say nkom say Trump be wini na Trump lusu obu didida mo bia ha madwen yo mo bia ha madwen and this election has taken me far this election has taken me far. Everybody has seen me. Everybody has seen my church. Everybody has seen the woman of God in this country, the nation prophetess. This election, I launched the name the nation prophetess. It has taken me far. I did not quite sure. I'm on my Jimmy D, my Jimmy Samba, or Barben. It's the Yakudro, a PMS and Kobo Groma. And I'm also a man and Kwani about some of the Yamashan come. The way about you question going. Oh no, the nation prophetess. Hey, Nayan Canchero, the one and only. Hey, who say power no day? Was it on no? And found you can be I'm forgetting home. No, oh no, your first person, no. Obession come not to a far now. Mobile Kaka actually no what day. Then I'm with you on her. We any just Edema Nigeria for you now. One hour we movie lovers nina. Regina Daniels. Okay. Ena say no wa disuamu no. Watima bomodi akonanim. I graduated with a bachelor degree. Okay. I'm going to bachelor's degree, yeah. Okay. And you know Regina Daniels no. Of course I school no Mexico University. Mexico now.
Regina ko and after anyway no jubilate omo graduate ni nyina betima nya we ni bia renti ye hwem go e Facebook SOMPA 90.7 YouTube SOMPA TV yes nti ye mo na baso na adisua de ko anim te nti amfanya ware nkwa sansu sua ndi mu hweso ngo ware a nye no ana o meji ne kunu ni yama area ne niema say na o kan bi ba means we no me gina so atuma ya no for say o ware a ne nye no ano no o ware a bibibia o ye bia o betima ye anything else ware obi a obete wasamase no because we ware na guys obeto school so kron fa on ntino ana wo sika de bekọ yes trafie yes ware wo say ntimaya no trafie wo ware a na nye no ano no obetima asanso so a proceed dia wo ye bia obetima to yes yes nti me fancy na ne big days wo ho na nti yen free ho no mo na yenko ye ni mo a yes nti you go do am pa then we cripple you so ene owusu ye bo a David okay ene na oda obekasa na hwan ni owusu ye bo a David dia odi benim no no ISIS the Blinsman oh ye juma o sister station you know yes ISIS kojo ISIS yes me aye kojo yeah brakojo yes ene na oda ntina happy birthday to you owusu ye bo a David ISIS the Blinsman we no free bra obi ho bro bi se oyada no pa nti yakopon hira no bebre na onye na koma so ade nyina mfa me aso me mana oda pa nti birthdays ne de enen ye yi no ba ko sa na ye kwa ya count me separate nti no we no so ye owusu Benjamin CEO of Benok Phones nti no Benok Phones and Accessories on CEO no ene na odi na oda nti no bro obi se oyada opapa na nyankopon hye onye wakoma so ade nyina mfama on tre wadwuma mu na nye sika bebre sanse sika de ya de pa wadwuma de na wo ye no unya mfa so bebre wo so ndi happy birthday to you to Benjamin Benok Phones and Accessories nti nyankopon hye no bebre from bra obi na yekoye ni mo na yeko yes and menko eko anti we ni honorable ampofu chumasi we dudu na ni me se abojise ti papa we heavy se we de wa ufada wa utwotwomutwo papa no yani no de kan jirasem guna bravo so na medical can shirase na masen aka daddy am sure be onye wakoma so no yes no Felton nana Obredu nana sister akuya sister nana Pakwesi nana no doso say obobra padi asesa o ifiti upiesie nana hema nana faka yes Mesedan that day no yes nyankopon hia papa we obodwuma na ye ka Ghana history so ka ho ofro so akwesi ne last born ya Rosemont okay yamano na wan kasa so ka ho bi wampo na o mana o da pakese pa ntino ono bu afofutumasi be makana ho asamacho papa boje se no makana ho asamacho okay nyamishira no pa se kasa obi enipa we nipa pa ono fa won be bi free ba obi obehunu bia yes oni kena Japan se kakra o study here okay yanko we na so happy birthday to this beautiful girl nidin the Evelyn Boampon ntino Evelyn there me amatia no atia ronko ntino nyankopon hiro yen wakoma so ade nyina mfa we free wa unuaba o sister obi bia Miriam hono Miriam za o yada opanti no nyankopon hira Evelyn Boampon nyankopon hira bebre mi aso me ma order pastor nkokram yanko yenimu na yes Evelyn no we slim things atia don ko we the atia no jade what ma say ndino happy birthday to this beautiful woman Peggy Sack
dodo na friend akokoba nti uka akokoba dia obi ani man nti pegisa ka na wa oda ma mi we heavy pa akokoba Yankopon Ishra no bebre na onye na akoma so ade nyina mfama ne ma ne nananom nyina Yankopon Ishra o mu nyina so happy birthday to you mommy Yankopon Ishra pa we free me am ho systematic press Joe na ofre me Yankopon Ishra pa yan fa last one yanko okay so happy birthday to we near Siama yeah okay Esima yes okay Esima Jonah Wolf okay okay we Sewizi teacher Lincoln na ma me de Promzi okay ma me de Promzi okay na enzo Asima Junior Wolf Yankopon Ishra pa na onye wakoma so ade nyina mfama oko Pentecost yeah okay Asoriana school okay and then Esima Junior when you chato you chato okay so papa Sewizi ne o ma me ntemna Promzi so mo awoda papa masa ade ami hu no you dey see what I dey see yes fanboy is me ready koyo baba sister bo no fire fanboy unwa fanboy so ma ready to mo yanko nyame adom ochina yanko mo esi etiabusia we ni afoforo pi ene akekese ene se kasia ba bia wo bia no anwumre yeba na yede ababesom mo aseda